Haka khandai tarik September ajar pusan ka SBI Life Insurance kala ai jing hikai bat pen singau thu yagi nang sha hikai security ha MPSS Security Agency Training Center thamuthlong si pramer kumdo ban pendan kam yaga insurance ha ka jing imjongi ka ba man ka sngi ya ka jing ya lang ha ka nega sngi la pen ya da iba pen dap lang muksor MD MPSS Hakan ni ka jing lang ban pensinga thu ya ka jing dan kam jong ka insurance ha ka jing im ka ba man ka sngi la ba tai sani bahada uba tai bintang kiu senior agency manager SBI Life Insurance mogar dop thalabo jawai Kiwe pat ki bakran hagan ni ka sngi ki kan thup ya uba sambor string office assistant ha MPSS imis rida ihila pasam instructor MPSS iba generous tang instructor MPSS bat na imis hay hoklitan insurance advisor ha SBI Life Insurance Tungin ya sngap ya ka ba kinegi nong patay ki batay ya ka jing dan kam jong ka life insurance ha ka jing im jongi ka ba man ka sngi Subo cheese na mito mo handa. Bo man ho nui nila am to kong suchang kan ga apply lo de wara ma. How snam wa arwan khatsan hajar les pa le phopra. How nila khatsan hajar les pa le phopra. Nila khatsan hajar. Hai ni ka yang pelang pisah yang ia tu inda dak arfu nyau senam harta kalau Cina nyodal news pakli mah teh hawakut wan hai ni boy ide ini long providap Namte aku pra pendis nam boy bo sa ta suyang le sa ta manda dep ye kata kapor dau yo I cilak nyu pu ar haja terus pak sangkau kamut iyo lang ka interest kani ka interest kalong wa syue na po ka insurance okay poro idap di pesan senam ta dan ida tok mana munu ka senam la sebut dah emma dah lap le pesan senam la sebut dah bot dah kam ni la kam tu ni kam tu ta kani long asu penju example sam tengah syue tengah general idea isi apa ta sebut kam pi na pedang pi dua bun sebut minta Pisha ajit benlai kerek from Sha Bangalore na Sha Delhi na Sha Kolkata na Sha la itu ipor pila insurance na kam na man tax na po account kata nomor ini da ketua ETC with ITR okay nomor na itela kani dang yo aga man poi pisha po sinang na kalong dang teh yang ini jeng tenang tembalong kibala M-Con 1 sibuk kibala M-Con kami akan digajing penlang yang pi mut pi pen shift no syaikan long kamta sibuk ngada akan ipor pu M-Con okey hadirin sausnam sansnam ngada M-Con tambah kani insurance MBI dengan lawan ini nominasi adalah he ikon ndadap ikon kamta kami islam na sausnam yi long la yo yang tu woro iwa saving account no ini da apa saving account pila mensai ban man pen MCAM poisa wa banda MCAM na banda yi ma kawi kita ka advantage but tambalada jari gi wan kamut patu ko poisa wa M po saving account yung pi ko wa M tang 10,000 na 8,000 yo tang ate da insurance wan subu mla ka ha insurance wan mla mensai yo poisa kam bu ya ta kaporon bu nyaw sa mo nyaw sa ka sanstem kata mo ka sanstem cubu wan hapo saving hapo insurance wan ada jari gi ga misfortune na gi yo cubu bu kat san jam na kan ko jar system no ka cover kala ai hadu ar kamut ar na kai cover kamut long yang ibah yung sem ya konfiti kat wan to sa kani ka PPF kamut provident fund kamut na benta ka pension sa
real estate komod wat lang paisa no tang nakita real estate kakam pau ba sport kar real estate long pinalai tang goti la tip real estate komod ba you deal ya kayung sem ham tu komod ba wadai wat hit dasa real estate yang tama nang ta ka em sa uwi la life insurance na pedang ini waro no kawa security bond ha saving kam em ka security ha FD la em ka security RD la em ka security ha mutual fund la em security ka PPF la ka real estate la na lawa akhir dor kamut akhir dor kamut duduk no life insurance ka em ka life coverage ni kum bon senti on ka security ta man stop mit life coverage mo so but interest mo pasut sa kapo saving gini mo ka ATC komod pihak don knowledge ni subo da pilai subo pi yo posting kam sa khar sini stai kan ki ju apply tax ya isa subo nga crash kal kata no lada nga crash na ini state bang lai crash kal kata kin don tax ya pi la subo da pilai crash pi sa bar not isa kom kal kata na ni tai tax kada ka ATC one kawamut kawa protect ya tax yung kaba yadai kata tax dah hakan ni saving dari kata ka FD la RD la MF tang life insurance kan tei daw kam hawan mandon kata ka insurance mandon ya ta knowledge to ang ba pindan insurance me wan tenang be dam poisa la ngadi tenang be to ta hasnam sani subo sansnam bu bu mutual fund subo le pa da khat solo ne khat arpasan man sukhala IP ko bimo ka waja kan ng mutual fund mla wan guarantee pi wa pinyo askyat ikaniga khat so percent ne khat arpasan wi ka plan or ka smart summary di ma Asusim nuksa sa ya kasnam ma hoy man tap pinu bi rta ni ma hadu so percent na hadu 100% na chubo I kong su chang I pelang na ni na benta ka man red yung bu nga crash ka kata no lada nga crash na ini skate bang lai crash ka kata kin don tax IP la chubo na pilai crash pi sa bar not isa kong ka kata na ni tai attack ka ka ATC one kawamut kawa protect ya tax yung kaba yadai kata tax dah hakan ni saving dari kata ka FD la RD la MF tang life insurance kan tei daw kam hawan mandon kata ka insurance mandon ya ta knowledge to ang ba pindan insurance me wan tenang be dam poisa la ngadi tenang be to ang ta ma pihak ka knowledge ba kamut pi ka insurance but kini waro da ka ATC kalau nggak subuh lada subuh mah mancuang pi ma sar nuksar kampi minta lada pi la transaction palat ika sipau lang napo ka bank ka tax ka don ka tu ka ki ang ka TDS tax deduction service ta ki don ta wile OM kita nomor 1 hak itu transaction bar hak itu saving no unju ka ATC ka taka article ATC hapo kata ka saving hapo insurance wala lang paisa do sipaulak ibon kiwa he spa kiwa le ante daka krur na atas kata kamut ka ATC ma kapon ko wala iwan ngan
no kapun nga point tamangan ay tang ki wakyan point no nomor ba tang ngigan sotu itu gibi da pinung sotu da tang matay interest na da pibo paisa tang hapo saving ka interest hapo saving da dilay percent ha 5% mita long hastit bang ong ite mo gibi bang da tem nita ka FD ka 1.1%. Tambah yung senior citizen dengan kambun ka rate of interest. Okay. Ya kanila ang batay iwi ini mah. Hapo mutual fund ka hapo RD ka nyaw persen. Hapo mutual fund ka kat R hado kat 1%. Tambah kaniwan kahap hapo market risk. Dada hap ka market mo ko sa pila. Yo kanila ang batay iwi mo. Dan ang dapat ka PPF lah nyo kan. Ka real estate interest lah real estate no. Dahil insurance man kay na do 5% hado kada persen kani to ka guarantee. Kani non guarantee no and energy. Kalau mo ka market sa ni. Subo yung ibang siyang ilan po saving jo ni subuon ni saving ka iam paisa chi aja nakata ka chi aja im jupen ki ni ja ka chi snem kata ka chi aja ke itang 5% ko mo le ko ka okay ya no dai kong su chang idon FD la ka FD ka wa shikaw aja chi snem kata 3.5% 3.5 naka shikaw aja no